turabasuhuje kandi tubahaye ikaze mwebwe mukunda ikiganiro uyu munsi mu mateka. Ni ikiganiro gica kuri chaîne yanyu ya Igika TV Rwanda. Ni ikiganiro tuba turi kugaruka ku bintu biba byarabaye bidasanzwe kuri ino tariki. Tuba turi kugaruka kandi ku bantu bitabye Imana ndetse no ku bantu bavutse ubundi bakaza kubera isi akamaro. Uyu munsi rero turi ku itariki ya 2 Mutarama. Ni umunsi wa 2 w'umwaka ukiri mu ntangiriro, ubu buri minsi 363 ngo ugere ku musozo. Bimwe rero mu bintu byabaye kuri ino tariki. Mu mwaka w'1492 agace ka Grenade karafashwe ndetse hatangira intambara zatangiye mu 1482. Mu mwaka w'1812 muri Mexique hatangiye intambara y'ubwigenge yiswe Zitakuwaro. Mu mwaka w'1905 mu ntambara yahuzaga Abarusiya n'Abayapani icyambu cya Arthur cyarafashwe. Mu 2002 Edward Duhalde yabaye perezida wa Argentine w'agateganyo. Mu mwaka w'1955 havutse ahantu hifashishwa kohereza ibyogajuru mu kirere hiswe Europe 1. Mu mwaka w'1964 Papa Paul wa gatanu yasuye ubutaka butagatifu. Mu mwaka w'1959 icyogajuru cya Luna 1 cyagiye mu kirere. Mu mwaka w'1971 abantu 70 bishwe no kubura umwuka no kubyiganwa kuri stade ya Glasgow. Mu mwaka w'1974 Perezida Richard Nixon yemeje iteka ryo kutarenza umuvuduko wa kilometero 90 ku isaha mu rwego rwo kugabanya lisansi yakoreshwaga nabi. Mu mwaka w'1997 mu nyanja y'Abayapani ubwato bwararohamye hamenekamo toni 2420 za peteroli. Mu 2002 Zacharias umuntu wa mbere wakozweho iperereza ku bitero byibasiye Amerika ku itariki ya 1 Nzeri mu 2001 yaje guhanagurwaho ibyaha yakekwagaho kugira uruhare muri ibi bitero. Mu 2005 harekuwe inkunga idasanzwe mu mateka yo gufasha abantu bari baragezweho ingaruka na tsunami, icyorezo kibasiye Ubuyapani. Mu 2007 muri Indonesia impanuka y'indege ya Boeing 737 yahitanye abari bayirimo bose uko ari 102. Mu bimwe rero mu bihanganye byabonye izuba kuri iyi tariki. Mu mwaka w'1917 umufaransa w'umuhanga mu mateka yo hambere ya Misiri yaravutse. 1822 uwitwa Radolf umuhanga mu bugenge ukomoka mu Budage nawe yabonye izuba. Mu 1873 Mutagatifu Therese de Lisieux abenshi bita Therese w'umwami Yezu wari ufite amazina ye yose ya Maria Francisca Teresa Martin yavukiye ahitwa Alonso mu Bufaransa. Yabaye umubikira ndetse ahangaha hari mu Bakarume asangayo abavandimwe be babiri. Yavuze ko afite inzira ntoya ifunganye ariko itazamugeza ku kwicisha bugufi. Kiliziya imufata nk'umurinzi w'abari mu butumwa mu buzima bwe. Yaranzwe n'uburwayi bukabije ariko yakomeje kwihangana. Mu mwaka w'1837 Basile Boli uyu nguyu yari umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomoka mu Bufaransa ndetse na François Pienaar umukinnyi ukina rugby ukomoka muri Afurika y'Epfo. Uyu nawe kuri ino tariki n'ubundi yaje kuza kubona izuba. Kuri iyi tariki kandi habonye izuba uwitwa Jonathan Eva. Uyu nguyu nawe yavutse mu mwaka w'1988. Uyu nguyu yari umukinnyi w'uruhago ukomoka muri Iran. Bimwe mu bihanganye byatabarutse rero kuri iyi tariki ya 2 Mutarama. Mu 1904 hatabarutse igikomangoma cy'Ubufaransa. Mu mwaka w'1995 hatabaruka perezida wa Somalia witwaga Siad Barre.
ikiraho ni ikiganiro kigaruka ku bintu biba byarabaye uyu munsi mu mateka. Njyewe nitwa Omega Boy, iki ngiyi ni Igika TV Rwanda uba urimo urakurikira. Hasta la vista, reka tubonane ubutaha. Wibuke gukora subscribe kugira ngo buri munsi ujye ubasha kubona amakuru y'ibyaranze uyu munsi mu mateka.